Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel ethe yonqa phambili umkhanya kude TV bafethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu masibheka e-trend awo laphana kumaskandi. Inkulu ke indaba laphana wengane zakwethu, udaba luthinta uquality biyela laphana wengane zakwethu. Uquality biyela laphana wengane zakwethu uke wakhipha laphana i-CD yakhe laphana wengane zakwethu. Khumbula uquality biyela besingamazi ngokuthi umculi, besimazi njengomuntu okhangisa ngezimpahla laphana wengane zakwethu. Nangokugqoka kahle ke laphana wengane zakwethu. Laphana ke ingane zethu masibheka laphana sibonile ke laphana amaciko amaningi laphana ephawula laphana wengane zakwethu ngokwenzakalayo laphana wengane zakwethu. Inguni likamadlisa okumculi laphana wengane zakwethu naye ukhwele wadilika ke laphana wengane zakwethu emva kokuthi abone uquality laphana akhipha i-CD yakhe laphana wengane zakwethu, wathi bekungcono akhangisa ngeimpahla. Manje lokho akwenzayo ukuvezile ke laphana inguni likamadlisa ukuthi ayikho into eculwa uquality laphana wengane zakwethu. Ufake ikhanda nje mahhala laphana emculweni kamaskandi. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe ubona kanjani. Ake sidibane kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha cindezela subscribe, cindezela nebell ukuze uzothola ama-notification ngaso sonke isikhathi masiphosta i-video entsha.